manje njengoba sila. Okay, nje bade ngishilo ukuthi ubhuti naye siyathandana, bese sithandanile nje isikhathi eside. So phakathi kwethu kwabakhona nje umbono njengabantu abathandanayo ukuthi asambeni siyo-check kadokotela. Yabo sibheke ukuthi akekho yini ogulayo phakathi kwethu. Ayi ngempela sakwenza lokho, wabuya nawo ama-results nami ngabuya nawo. Ngenxa yokuthi asihlale endaweni eyodwa, naye wa-check la check khona nami nga-check la ngi-check khona. Sabuya nawo ama-results sakhombisana, sajabula because ayi negative. Sajabula. Kwahamba isikhathi sithandana and bengumuntu bese kuthanda ukufika endlini ngivakashe because bese ngiyibona nami yabo ngunkosikazi kanje. Nginakho nje ukuphithizela. Ngokuphithizela kwami ke ngaphithizela ngicleana ngenza in kwaba khona usuku la ngabona khona ukuthi why ngingarenovate endlini like kabusha yabo ngishintsha indlela yokuma wardrobe nani ngenza njalo ngempela kwathi nje kusanjalo ngisathi nje ngiya move ngabona into yabo emva kwa wardrobe uyabo wardrobe yakho lo hayi wardrobe hayi chest of drawer wardrobe okwemva wardrobe ngawusondeza because yabo benginokuthi masilele sizinto like amagundwana ngazi yini so bengifuna ukuchecka lapho uhlapha alikho yini igundwana elafa so ngimove ke emva ka wardrobe kube khona nje yabo ngithi ngiyanyathela kube khona into like isikhala ngazi noma umgodi noma yini yabo ngize ngicishe ngiwa uma ngithi ngiphamisa unyawo kumboze ngoplastic nje ngithi udoti awuthi ngilahle uma ngithi ngiyaphakamisa ngifice amaphilisi khona ngisho amagabhozi amaphilisi lawa adliwa umuntu ogulayo umuntu osuke ene-HIV so ngiqake ukuthi hawu kanjani manje yabo ngiqale ngibe worried endika amaphilisi ke abuya abhalwa ngani phela nezibongo nani ay ngibona ukuthi hayibo lamaphilisi lawa wakhe ngipequlule ngifice ngisho ikhadi ngibona ukuthi lo muntu lona uyadla endikade nje sho ukuthi aqala ukudla impela usedlile nje akuyonto manje le usedlile impela hayi ngilifunda ibhuku hayi umuntu oyihambelayo nje uyahamba uyalanda ahamba lande yabo ayi ngixakeke ngibe worried ngihambe nami ngiye esibhedlela ngifike ngihambe ngicheck mangithi ngiyachecka ngithola ukuthi nami sengipositive manje kodwa kubeni ngigcina ukuchecka benginegative and yazi but angena na umuntu okhonzile isibhedlela noma okhonza iclinic because mina vele ngumuntu oyiphilelayo ohealthy yabo angigula guli vele yabo so ubhuti ke bengisaba ukumbuza because lento le ingidlile nami ngathola I think kwaku February ngiya khona ngiyochecka so still saqhubeka kodwa bokuqhubekeni kwethu senginezimfihlo manje nami phela sengifihlile ukuthi ngitholile sengiyalazi iqiniso naye ngala akangitshela imfihlo engaka so ngiyazi ukuthi uma ngabe mina ngimconfront kuzoba inkinga kuzoba nje indaba engaka uzongitshela ukuthi mhlambe lento ngayilanda ngaphandle ini kwayena uzoyiphika ke so ingakho bengifuna ukuthi like hani ngisize Bavicabanga ukuthi ukuzwile konke mhlawumbe akukhulumile usisi. Mhlawumbe ake ngiqale kuwena sisi wami ngibonge ukuba nesibindi obenazo. Omunye umuntu ngabe ukhuluma nendaba mhlawumbe uyakhala ngabe unjani. Ngicabanga ukuthi sekunesikhathi impela wayithola kodwa ukwazile ukuqala uhile kuqala. Uyabo ukuze kufike lesikhathi samanje. Mhlawumbe ngakushaya izandla kakhulu ngalokho. Ngiphinde futhi nginceseze man kusona sonke nje isimo odlule kusona engicabanga ukuthi asikho lula neze nanoma ngabe usakhuluma nokuvela nje kanje emakamereni ukhuluma into kanje kunikeza omunye kunikeza esinye isithombe ngawe ukwamukele kakhulukazi ukwamukela isimo ophila naso no angazi ngingachaza ngithini kodwa kuningi ekunga so mawafica lamaphilisi wenza njani ngawathatha ngawabuka wonke njanje ade ngichazile ukuthi bekhona amagabhozi ke shuthi belahla khona lana ngawathatha ngawabuka ngawafunda ngabona ukuthi awani akekho umuntu ongawazi lamaphilisi ukuthi awani ngawaphindisela khona ngaphinda futhi ngavala ngalendlela lebevalile ngayo because yena ngineshow akazi nokuthi ukhona umuntu oke wathinta lapha because shuthi yena indlela yakhe afihla ngayo.
mina wethu angazi mfowethu ukuthi singa udihambile nayo checker wa-checker nawe wabuya nama-results wamkhombisa naye wakukhombisa negative. ni negative okay Negative. Negative. C. Zibale wedwa. Shuthi phela mawukuthi wena usunayo ke ifika nawe. Sesinayo so2 phela. Kanjani? Awu kahle kanti indlela engichaza. Ama-results. Ama-results? Amaphilisi lawa laphana abeke ipoki? Hayibo. Awazi uprep. Uprep one. Uprep. Ama-ARVs asaphenduka uprep. Hayi bawazi uprep mhlawumbe wena hayi ngeke. Igabhozi eliblue? Hayibo kahle wena. Uprep. Ngicela ukukhombisa igabhozi. And two indaba yamakhadi ke ngiyazi ke indaba yamakhadi. Not unless ukuthi uyangiframe ke. Amakhadi. Yabo? Amakhadi abhalwe igama lakho. Ima nje. Angiqali. Yabona ntate ngikhuluma ngayo. No, baf mfowethu. Ngicela ukubuza kuyena bafo konke engifisa ukuyibuza ngicela siqale la. Siqhubeke. Ngiyacela ona mfowethu. Ngicela ukubuza sesiwami ukuthi ukhona nomunye umuntu mhlambe okuzibandakanya naye ocansini soloko wathandana naye. Ambuzi. Lutho nje kulokho nje kwaba uyena. Shothi ngangwathathe mina ama-results negative. Ukuthi bafo ngaphambi kokuthi nje siqhubeke kakhulu izinto ezikanjalo ziyenzeka ngaba kuqala makuthiwa ikhona nalesikhuluma ngawo la ukuthi kwenzeke nakhona futhi Shuthi phela wathatha ama-results omunye umuntu kuyacaca ukuthi omunye umuntu amfica athathwa kanjani ama-results omunye umuntu bese eba negama lami nesibongo ungakwazi phela ukucela oyedwa wabangani bakho Khumalo negative kahle awubonanga eclinic kanti wena iphepha liyaprintwa yini because kubhalwa ngepeni shuthi uyazi ukuthi kuyenzeka ifraud ilento eyenzile njengamanje uzala njengamanje ungilandela wonke lamakhamera lawa uzongihlambalaza mfethu kodwa yabo ubhuti lento bengikhuluma ngayo ukuthi uvele masixabana unakho vele ukuthi inkulumo ayishintshe ibe ngami ingabi ngayi because njengamanje uzothi mina kodwa amaphilisi asendlini yabona manje asendlini yakhe alapha kule yambobo lengikhuluma ngayo le yambobo lana yagunjwa yini igunjwe yini ke le yambobo mfethu kodwa ke Musa ngicabanga ukuthi mase kanje kusuke sekufanele ukuthi sikwazi ukuthi kuze sidlule entweni ngoba okokuqala ngicela ungilinde shuthi kahle kahle angisho mina umuntu wrong la uzoblamewa nje kahle wefo wakithi angakublame ngicela ungilalele kodwa ngithatha blend ukuthi sengumfethu ngithatha blend ukuthi ungibizela abantu kanje uzongihlalisa kanje mfethu namakhamera na yonke lento uzongihlambalaza manje sengumfowenu mina ngifana njengomfowenu mama awumazi umfowenu ukulahlekela ngizokuhlambalaza ini because wena wangiqambela amanga wena yabo mhlawumbe kube wena wakwazi uyabo wena ngakunikeza ama chance amaningi ngabi kukaningi ngabi sikhuluma nje sixoxa sijula kwakumele ungitshele ukuthi baby nginesifo esikanje mina hayi ukuthi nginenkinga mhlawumbe nomuntu one-HIV unaso kanti le ngithatha kuwena ke mana wemusa bafu yazi mina khona into engicela ukuyicela kuwena mfowethu uyamvuna angimvuni wenze njani cha lalela angakhulumi kodwa ayikho into soyizwile sengiyikhulumile ungayivumela wena lonto ngowakho umuntu athamuke sizokutshela nje ko TV yakutshela ukuthi unengculaza ngicabanga ukuthi ingculaza kusezona isifo kodwa sa-check mina ukutshelile nje usa-check wathola negative nami ngathola negative wabuya iphepha usuliphethe angazi noma wena wawulindiza semoyeni wena iphepha landiza ke kuwena wawungaliphethe phela mina endlini mina awukazi ufica ama-ARVs wafika nalo uliphethe nawe mina kweyami nami ngafika ngiliphethe akumele ngilenze njani ngigibele ibe ibhanoyi okay bafo ngicela ukuzibuzela nje mfowethu kulula yini mawucabanga ngabe kulula yini mfethu angisho ukuthi uyagula mawucabanga emntwini ogulayo kulula yini ukuthi mangabe ethola intombi ayitshele manje ukuthi hey mina ngiyagula kwathini ngewiluze lo ntombi mase uyitshele nje manje ukuthi wena uyagula ithini inkulumo yakho ngithi mina mawucabanga kulula emntwini ogulayo akangithi mhlawumbe uyagula awugula ngisho ukuthi awuguli wena ubona ngigula ngiyafanekisa ke manje wena ubona ngigula angishanga ukuthi ngikubona ugula bafa ngimazi umuntu ogula ubonakala kanjani nongagula ngimazi ngithi mina ake sithi mhlambe ke uyagula mangathi uyagula umuntu ungakwazi ukumtshela manje mina ngiyimina kungangihlula ukumtshela manje sengibuza wena ke mina ukuthi wena ungakwazi ukumtshela manje umuntu uthi hayi mina nje basithandana nawe mina ngiyagula warawara nalo nto ebuzayo nje uzoyiphendula wena ngoba ngeke ngizokuphendule mina lonto leyo kodwa nje uyangeyisa ke manje okay ngicela umbuzo ngabe unayo yini HIV yes or no anginayo wena mungibuka nginayo then ubufakazi lobo bla efonini
because mina ngifike la ngishuthile ngiyayazi into engakhuluma ngayo ngiyayazi into engayibona yazi mina umbuzo wami uzothini uthini uzothi uyithatha lento ozonayo la ngithatha endlini yakho uyithatha endlini yami yebo kuleya mbobo le lapha emva kwawo drop lowo drop le ngikhuluma ngawo emva kwawo drop khona imbobo lapha kuleyo mbobo le wakhava ngoplastic so mawuyithatha endlini yami lento oyikhulumayo indaba ungayikhulumanga nami endlini yami uyazazi nje ukuthi unjani nginjani unje bafu ebafo usubaba mana webafu uyangiyala okay angaze ngikuyale uthini nje yindaba nabafu ngikhulumele phambili ngakakhulumi ngithi mina unje mina sengikufundile ukuthi wena awulivubi iphutha mawutshela umuntu into yabo lo sisuqale washo lo sisuqale wangitshela ngawe mina ukuthi wena vele unje futhi nami sengikubonile ukuthi unjalo yabo wena ulo hlobo lomuntu olufuna ukuthi lihleze li right awufuni kuba wrong uyangijaja angikujaji uperfect enye into yini akanqeni ngizokuvezela ngisho umuzi wakhe akanqeni ukuphika la ku TV umuzi wakhe athi akuwona athi yena akahlali la why indlela iyona into akakwazi ukuyivuma ukuthi yebo mina ngiyenzile ayithathe responsibility leyo nto leyo hayi shuthi ngiyahlanya manje ngiphika umuzi wami ngicela ukubuza nje bafu usambuzo nawe mfethu ngicela ukubuza usafisa ukuthandana naye lo sisi ngitheni kuwena masiqala ukukhuluma la hayi angisho ukuthi ngakho umuzi nalo bengekho kahle lento bengekho yena ihitulo leni noyithuba kahle kahle bengekho yena ngibuza ukuthi mina usafisa yini ukuthandana naye lo sisi mama ngicela sambe sephi uyazi endlini mina ngizolokhe ngithule ngakwazi ngisho ukuyikhulumela usho kumele ungihlambalaze kubuke wonke akona ukuhlambalaza la soxazulula sixazulula kanjani into ngifakela omunye umuntu ike ngakho wena ukuthi uyitshela ukuthi uyahlambalaza cha wafaka omunye umuntu wesilisa pho yingoba ngifuna umuntu ozongisiza ukuthi akubonise wena ukwazi na ulivuma iphutha lakho ukwazi na ukubona ukuthi okay la ngironke angiboniseki yini mama kuwena awuboniseki xa ayikho lento oyikhulumayo kungeke uzongithatha uzongifaka la shuthi lezi zinto kahle kade wayiqala waqala ukufaka abantu besilisa wena bafo lento uyayazi kodwa awuthandi ukuyikhuluma emakhamereni ufisa ukuyikhuluma senodwa uthena kade ngaqala ukufaka abantu besilisa la sikhuluma ngani ngesifo yena uzofaka abantu besilisa yini ndothi ngiyayazi ngibuza ukuthi mina lento akutshela yona ukuthi wena emva kwa odrop kunokuthi uyayazi kodwa awufuni ukuzoyikhuluma emva kwa odrop khona uprep okay uprep ngangusebenzisa ngesikhathi phela uzungibamba lapha before okay uprep amaphilisa kanjani ngivikela thina nje mana ufihlelana phela ngithi manje ngisaqhubeki nalezi mana sisi ufihlelana ngisaqhubeki nalezi zinto so ngawuthatha ngawujikjaya lapha why ubekelani ngiubekile ubekelani for isiphi sizathu ubekela sona awijaji ana usebenzisi into ongayisebenzisi manje into ongayisebenzisi uyayilahla senkantolo ke manje into ongayisebenzisi bafu uyayilahla ubekeleni cha futhi uthi uyazivikela uzivikela kwini because wena nganuthi uthi awuguli bengivikela njengalesa sikhathi kade ngitshela noNomsa into yaNomsa into 4 years uphelile 4 years mina nawe sithandana and indaba yakho uNomsa ngakubamba sisaqala nakhona futhi wabehave kanje ngagcina sengixolela ngathi awuthi ngiyiyeke because vele ngiyakwazi ukuthi unjani bafo usisi uthi wabona ama-ARVs and maye ekhuluma uzwakala njengomuntu owaziyo umehluko phakathi kwama-ARVs no-PrEP so shuthi uyawazi ama-ARVs uyena lo nenkinga kahle mana sisi wena wenza njani bakuqalisa ukwadla noma benza njani ngahamba ukuthi lento sengisho ukuthi sowaqala ukwasebenzisa wona yebo soyawazi ne yebo sengiyawazi uqale nini ukudla ama-ARVs ngathola ngabo February and then ngangaya nje mhlawumbe inyanga angithi yabo wena kahle ofike nesifo lapha yendoda ukhuluma ngani bafo ake bafo mana okay wemnomzana ake uzama ukuba neqiniso phela nawe mfethu yabo lento esiyikhuluma la into engafuni ukuthi kuliwe le umfundisi asikiyeke kubishop nani sikhuluma nje iqiniso lasemhlabeni la ukuthi wena kwatholakala amaphilisi endlini yakho and wena wabiza ngoPrEP udadewethu wabiza ngokuthi ama-ARVs uyawazi uyakutshela ukuthi yena waqalile uyawadla udadweni intombi yakho iyangitshela ukuthi ku-wrong nalo ukuthi intombi yakho uyazi inkinga ngiyaxolisa ama-wrong nawo awukhuluma iqiniso kubi kanye and iyangicika lento leyo ukuthi wena ukubalekela iqiniso uzolibalekela kezo kubinini let's say mhlambe mina kusasa mina nabe seba nezingane zethu zizofunda nikwena ukuthi la ekhaya kuphilwa ngamanga
not ukuthi uyamiyeka ngoba sowuthole lento ngoba utholile ukuthi wakuthelela kodwa still usinayo yabo so ufuna iqiniso kuyena manje ukuthi bafo uthini ma Angisenayisho ngawo. 1 awufuna ukuvuma. Awufuna ukuthi yebo. Awu manje mina sofuna ukuthi kahle kahle uzongithanda ngokufuna ngivumele into eshiwo wena njengamanje. imake Sho mina ngifuna uvuma iqiniso ukuthi yebo akhona mama at least uxoliseke ongenani. Awungimemezele wonke umhlaba ke manje. Wona emakhamereni nje kanje. wena bafu Noma ufeba wonke umhlaba ukubone. Namanje ke xolisa ke wonke umhlaba ukubone. Ngifuna zonke nalezi intombi zakho lezi zikubone. Ngixolise. Yebo. Mina. Yebo. yeba kwantoni wona kanti mana kanona usikhatsini manje yini inkinga ukuxolisa lokho kuyinkinga Ngokwana phasi. Uyadelela wena bafu Hayi into engiyidelela. uyadelela ngicabona Yabo nje lento yenzayo. Lento yenzayo no serious. Lento yenzayo. Lento zonke nje wena ugezela ukwara phasi usuthi igama lakho lalela kwe kwara phasi Sihamba siyapi? Sendlini. Yaba. Yami. Yiphi ama ARVs noma? Yiphi indlu? Indaba uthi kwami mama ayi. bafo akukho lula but yinto engakhulumeka idlule yabona ukuhlala nomuntu owazi iqiniso lakhe ave kumnandi kunokuhlala nomuntu opretend engathi uyilento ebengeyona yabo dadwe okay yabo intombi yakho iyafisa ukwazi iqiniso ngawe kodwa wena uyabalekelana neqiniso Manje ake sithi ke umfowethu ke njengamanje. Lento iyehlekele wena nje uvele uzonekwa nje emhlabeni wonke kubekwe ngisho amakhamera kukhanyisela abobhanya bakhanyisela ngizohlaliswa nendoda engayazi angikwazi nakwazi indoda Yazi ngiyakwazi phela mina Yazi futhi ngiyakwazi into eyodwa ukuthi uyabona nje ubusungithelelile akuhlele nokuthi ngeke ngisakazi ngisho ukuthola umunye umuntu mina ubucabanga ngithola umunye umuntu mama cha sengiyasho cha lento kodwa ngempela wena bowucabanga ukumiyeka cha bengicabanga ukumnyeka kodwa futhi sengibuka ukuthi njengoba senginalesi sifo lesi ngizoyenza njani ubani esikhathini samanje umuntu ofuna intombazane ene HIV ubani ungaphela mhlawumbe ungahlangana njalo nomunye umuntu mhlawumbe uthola ukuthi naye usesimoni esifana mhlawumbe impilo ikwazi ukuthi uya encourage lonto encourage bafo no uzame ngisho ukuyichaza webafo umuntu kumele abe umuntu kumele abe ne choice mangabe ephila kumele abe ne choice umuntu mayephila into yazi yona lena ukuthi wena uzohlukanisa nentombi yakho kodwa unqona ukuvuma okay kulungileke sulithola iqiniso mama yini uzongithatha ngazongibeka hayi bomusa bafo buzovuma yini endlini buzovuma yini buzovuma yini awikhumbuli wena iargument ethi yokugcina ukuthi ngagcina sengirequesta mina ebusuku ngo12 ngenxa yokuthini wena wawulokhu ujikeleza uyithi naniba ngokunye futhi sasiba ngokunye futhi nje into engasili ukuthi nje avuma ukuthi yebo mama ngikwenzile cha bafo kanti wena kahle kahle bokuzimisela ngokuthi umtshele nini usisi le nkinga ekhona bengayimisela kwakuyimisela nje bengayimisela ngifuna ukuzwa mhlawumbe kuyena bafo ukuthi bekuyini inkinga ebenza ukuthi ungamtsheli bengimvikela mfowethu umvikela kuyini angifuni ukulahlekelwa yena imake bafo ukuthi khona legama olisho ukuthi bomvikela ukumvikela ukuthi ulale naye ngekondom ngoba uyazi ukuthi unesimo esikanje ukwenzile lokho kumvikela ngoba ngicela ukumvikela from lento ekuphethe wena ungafuni ukuthi ikapakele kuyena ukwenzile lokho angithi yini eyenza ukuthi uqamba amanga ukuthi unegative ubupositive bomvikela yini ukuvikela ukuthi ngivikela ama feelings akho ama feelings bafu ungavikela ama feelings more than impilo ungavikela ama feelings omuntu uye kuvikela impilo yakhe ukumthanda njalo lokho ukuvikela ama feelings hayi impilo mina into engayi-understand yazi ngisabathengisa angikucindezeli manje sengifike la enifuna khona ngithi benifuna ngivuma usangicindezela ke uyindoda enjani lento ngeke le ndoda awakavumi wena ukuthi wrong cha sengivumile ngishilo nje uthi awakavumi uyalwa nje manje ngilwi sokuthi uyangicindezela ke angikucindezeli yabo nje wena uphezu kwami nje ngogandaganda uphezu kwami manje yazi wena uhlulwa into elula cha mama uvumile yazi ngicela sami ngicela senze kanje sengisithanda sakho ukuthi siphume la sithando sami sihambe soyilungisa lento siyaphi siyakwephi yangitraumathize mina indlela yakhe ngiyifuni ngapi okay so yakwakho siyowenzani kwami sizofika sikhulumele khona cha ngekusalunga ekhaya ke sisibayazi ukuthi wahlangana nenkinga ethi mayifane nale inkinga ileyo abazi ngisho ekhaya
asikho isidingo sokuthi kodwa ke phela njengoba sowufike la uzovela-ke nje manje what about abantu bongenankinga nabantu ukuthi bazi mhlawumbe abantu abaningi noma ukuthi nje bengidinga usizo bengazi nokuthi ngishone ngakephi besingakhuluma le nto ingami lapha yabo into bhuti mezilokhu ikudla uwedwa and njalo ngitsho February sikujune manje isikhathi eside kanje into lokhu ingidla and angazi nokuthi lo muntu ngizombheka kanjani because kuyafana ngizothi ngiyayiqala bheke le ngabona ongconzi hayi angibhalile la ekhaya mhlambe nizokwazi ukungisiza because yabo kube mhlambe angizanga la ngaba kavumanga manje ukuthi khona into nje ngakuzwa uyikhuluma uthi nabantu bakhe uyafisa bazi ukuthi umuntu onjani bekuvele kusemaplaneni ukuthi ufisa ukuthi nabantu bakhe mhlawumbe uma ukuthi unabantu athandana nabo bamazi ukuthi uphila nesifo. Yebo bengifuna ukuthi mawukuthi bakhona abantu bebhizi nabo because benginakho ukumsola ukuthi ubufakazi bengingenabo and angithanda ukukhuluma into ubufakazi ngingenabo ingakho namanje ngilinda ukuthi ngize ngibe nabo ubufakazi bese ngifika nento esengiyazi kahle into engikhuluma ngayo so ubhuti benginakho nje ukumsola kodwa yabo ngingenabo ubufakazi ke because vele besabantu abathandanayo yabo manje nje ngifuna ukuthi mawukuthi bakhona nanoma ubani bayazi ukuthi lo muntu lo uyagula uyangi-expose no ngingathini baba ngiyakucela futhi aniyekeni yonke lento ngicela ukuyilungisa nomuntu wami ngiyaxolisa mfowethu ukuthi sihambe sifike la kodwa lokho hayi bafu kodwa mina lokho angazi nowena nje mhlawumbe ukungithelela kwakho mhlawumbe ngithele ngejuice yini into ezosuleka exactly into engiyakuyona bafu ukuthi wena ngendlela wena ngithele ngejuice and then iskipha ngizosikhumula ngigqoke esisha ngibe right cha lutho ungimoshile kancane nje ngempela bafu uqinisile usisi lo uqinisile mfethu akukho lula ngendlela ayibeka ngayo ngiyayizwa mina and wena ngendlela ophendula ngayo indlela uphendula nje polite lapha awunakile nje and impilo yomuntu lesikhuluma ngayo ukuthi uzigayidile umuntu wazama ukuthi maniqala nithandana nitest nenze ngendlela right wa pretend engathi ukwenzela ubungakwenzanga yena uhleli nawe nje uyakuthemba ngoba ucabanga ukuthi wenze ngendlela ekuyiyona kana wenzanga so manje siyathola ukuthi bowunamanga olalonke kodwa manje masethola ukuthi bowunamanga still futhi usakhuluma ngathi awunakile nje ukhombisa ungazisoli ukhombisa ungamlandaba alakaphuma igama lethu uyaxolisa ngesenzo sakhe esibuhlungu wasekhulumile nje mfowethu siyaxolisa ngiyasho yabona uyangicindezela lo muntu kwaye lento ukuthi ubone ukuthi ngiyakucindezela mangikhuluma iqiniso ku wrong wayikona lo nawe ukungicindezela angicindezeli ngikhuluma iqiniso mina ngoba mina ngithatha lento ayikhulumayo ngithatha ubuhlungu bakhe of which into efana ngabe yenziwa wena umuntu wakho lo ufana ngabe wena uthatha ubuhlungu bakhe but ubuhlungu bakhe buziwa yimina more than wena kodwa umuntu wakho so hamba kodwa mama no lento yethu so i-private la wayibona lokho bafuthi ukuthi ukukhuluma ngento serious into kumele ixazulule labantu laba ngibabizela ukuthi bezongena nje ukuthi kwenzeka ayikaxazululeki indaba kwangani bafuthi uqamba amanga ukuthi uhile ko check ubungayanga wena kahle ufuna funa siphume la ngibe ilo muntu ozothi funa siphume la ukuba indoda kanjani ukulungile ngahluleka mfowethu mhlambe vele uhlulekile indoda yenzi njengawe ngini angikwazi wena uyini mawuyibheka esibukweni ngindoda manje ke bafo ngoba sethuthelelekile ke unjani injabulo uyajabula manje ngithi ngicathi vele kwakade kuyisifiso kuyacaca cha phela mfowethu ungakubeki nawe kanjalo kwenzekile ngithi manje okay siyalungisa ngithi yes. Kodwa musukusho kanje ungaphela still manje lesi silonde sesikhona wena still usafaka induku kusona phela bafo mina ukuthi mina ngiyibuka ngale ndlela yokuthi kwakumele mengabe nilala at least uqamba amanga wena bafo uthi ngibalekela ukuthi singayitholi ingane usebenzise icondom vele seyazi ukuthi unegative ngoba umqambelela amanga but at least ngoba inhliziyo yakho nonembeza wakho uyazi ukuthi awukho negative positive kwase kumele ufake icondom ke elokuthi uthi angifuni sizale ingane ngibalekela ukuthi sizale okay ongcono what if ke bafo ngiyakutshela ke manje ukuthi lo muntu ngifuna ingane naye ukuthi futhi kwenzeka ngalendlela engenze ngakhona ngonile lapho ukuba kutshela ukuthi upositive oyomiyeka ntathethu phela vele umuntu mayekutshela uyathuka ekuqaleni kodwa uhamba hambe understand mina ngangina inkinga